Ngithanda ukubingelela ehlelo zami ethandekayo ekseni nje ngesabatha elihle lika Jesu. Maranatha. Inkosi yeza, Nkosi yeza. Nami ngiyavuma inkosi yeza bazalwane. Ngiyanizwa nivuma lapho. Lift up Christ. Tell the world. Yes, ngiyavuma nami. Tshela izwe ngomhlaba, tshela umhlaba ngoJesu. One member, one soul. And sisho njalo sithi total member involvement TMI. Sisho njalo sithi inspired by Christ I will go. Ikhuthazwa nguKristu ngizohamba. Sifundo sethu sifundo 5 sokugcina ikota yokugcina unyakeni 2021. Unyaka uyaphela sisaphisa ibonga inkosi bazalwane. Bekukubi kufiwa kodwa uJesu. Siyambonga ukusilonda kuzeme manje. Ake sivala amehlo ngaphambi basiqale. Baba sicela umoya wakho ngcwele ube nathi kule nkathi yokufunda isifundo sethu esihle kangaka ngoJesu inkosi yethu. Amen. Umfokazi emasangweni akho. Isihloko sanamhlanje indimana ekhanda Exodus sahluko 10 verse 19. Thanda ke umfokazi njengoba nani ngabafokazi eGibhithe. Thanda ke umhambi ngoba nawe wawesihambi eGibhithe. Ilonto uNkulunkulu namhlanje afisa ukuthi siyibuke siyiqwalasele. Kafuphi ke nje siyathola ukuthi ekufundeni kwethu sithola lapha umbhali ebuza enkosini uJesu ukuthi imuphi umthetho ongokuqala kunayo yonke lapha kuMark chapter 12 verse 28. uJesu uma ephendula umnikeza isiqinisekiso nokugcizelela lokho kwakhulunywa uMoses ukuthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Ilowo umthetho wokuqala Mark chapter 12 verse 8. Noma kunjalo uJesu Kristu lapha ukhuluma ngokuthi nowesibili umthetho unjengalowo wokuqala. Siyaqaphela ukuthi akabuzanga umthetho wesibili le ndoda. Kodwa uJesu wayichithekela out of overflow yolwazi analo wayinikeza neanswer engayibuzanga after enikeze answer umbuzo ewubuzile. And ayethola futhi lapha ukuthi uJesu ubonile ukuthi kusemqoka ukuthi lemthetho yombili balance oqala nowesibili ivele njengomthetho onesisindo esilinganayo phambi kwamehlo kaJehova. And then ke siyathola ke lapha ukuthi utho lona wesibili wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Athi ngakho ke awukho omunye umthetho omkhulu kunale lemthetho emibili kuMark 12 verse 31. Awukho umthetho omkhulu kunale umbuzo. Ngalokho kuchaza ukuthini na? Lokho kuchaza ukuthi uJesu Kristu uyahlanganisa ukuthanda kaNkulunkulu nokuthanda omakhelwane njengomyalo owodwa. And lo myalo owodwa kungumyalo omkhulu kunayo yonke. uJesu futhi uyaphinda lapha uyabonisa ukuthi lento ayikhulumayo ayintsha bazalwane. Uyaveza ukuthi namaJuda ezwe ngaphambili. Ngakho uJesu Kristu nayindlela ephakeme kakhulu uveza lapha umqondo obanzi ukuthi ukuthanda omakhelwane, ukuthanda abanye abantu kuyindlela yokugcizelela ukuthanda uNkulunkulu njengoba ke kugcizelelwa encwadini kabani kaDeuteronomy. Siyathola ke la ukuthi kunokusoka kwenhliziyo. Kafushane nje esicoshayo la ukuthi uNkulunkulu akasoki inyama kodwa ufuna sisoke inhliziyo nothi amajwabu. Ilonto uNkulunkulu ayibekayo la ngoba ukusoka inhliziyo kunemncazelo ejulile kunokusoka inyama. So ichaza ke mhlambe uma inkosi ivuma ukuhamba kwesikhathi. Kodwa nje esicoshayo la ukuthi amaIsrayeli kwafuneka aqaphele ukuthi uNkulunkulu makahlale enhlizweni zawo, abe uNkulunkulu kuwo, wona amaIsrayeli abe ngabantwana kuNkulunkulu. Naso into uNkulunkulu esimcosha ezama ukuyigcizelela lapha ke ngokuthi kwincwadi kaDeuteronomy uNkulunkulu kind of uvuselela isivumelwano
ebesivele sikhona phakathi kwakhe nabantwana bakhe ama-Israyeli ukuthi nina abantwana bami ngabami nina niyangikhonza mina nguNkulunkulu wenu ngiyakhonzwa. Yileyo nto esiyibona lapha uNkulunkulu ezama ukuba lento ayigcizelele. Endaweni yaseHoreb uMoses uyabakhumbuza ama-Israyeli ukuthi ngalesi sikhathi besalibele yiThixo uNkulunkulu akazange aqede ngabo, kodwa uNkulunkulu kwaba nokubabekezelele. Leyo nto uJehova ayikhulumayo. UDuteronomi sahloko seshumi uverse 1 kuya ku-11 kunombuzo ukuthi qhubekani-ke la esizayo ukuqonda ukuxolela kaNkulunkulu abantu bakhe isono sabo nokugcizelela kwakhe isithembu sesivumelwano asenza nabo nawuyise. uNkulunkulu ubhala kabusha abazalwane imithetho eyishumi eyabe iphihlikile ngesikhathi uMoses efice sebekhonza itholile egolide, wadideka wacasuka yawo imithetho leyo yaphahlazeka. Uthi uNkulunkulu uMoses iqopha futhi amatshe ibhebhe ezimbili njengasekuqaleni, ubuye nazo uyilethe kimi, ngizophinde futhi ngishicilele ngibhale imithetho yami ngomunwe wami, uphinde uyithathe bese wenza-ke nomphongolo wesivumelwano uwakhe ngokhuni, bese phakathi kwawo ufaka imithetho yami eyishumi. Yileyo ndawana-ke uNkulunkulu esimbona ekhombisa ngayo ukuthi noma bamcasula kodwa akacasukile uNkulunkulu njalo uyaxola uJehova, sikhoze uNkulunkulu noma ecasuka kodwa abesexolela ngoba umusa ubuza kuyena uNkulunkulu. Leyo nto esiyicoshayo mntwana bakwethu uNkulunkulu esimbona emuhle ngendlela emangalisayo ukuthi abaholezwe lesethembiso in spite of ukumcasula endleleni kodwa angabajikeli. Nakho-ke siyakhumbula zazi khona iwombe lapha icasuka khona afuna ubaqeda, kodwa-ke sibonga umusa wakhe uNkulunkulu ngokuthi uMoses ngenhliziyo yobuholi obuhle wayengenelela, abese uNkulunkulu ehlonipha uMose, abese besinda-ke ama-Israyeli. Lapha nje into esiyitholayo ukuthi uMoses wayibulela imithetho eyishumi ekuqaleni, Deuteronomy 9 verse 17 okuwuphawu lokuphuka isivumelwano sabo noNkulunkulu, Deuteronomy 32 verse 19 nokubonisa ukucasuka-ke ngenxa yezinto ezenziwa-ke ezingafanele zokukhonza isithixo. Ngakho-ke wafuna kwephuke konke lokhu oba kubona kade uNkulunkulu akathokozile ngabakwenzayo ukuphuka kwesivumelwano phakathi kwabo noNkulunkulu, kwaba yinto uDade White akhuluma ngayo encwadini Patriarchs and Prophets page 20. Siyafumana futhi ukuthi uMoses lana uqopha amatshe afanayo nje basengichazile, uyabuyela kuJehova wabhala-ke yasekuqaleni, uyabona ukuthi ngempela abantwana uNkulunkulu baxolele ngendlela enhle nemangalisayo. Ngicabanga ukuthi impela-ke kulo mbuzo ukuthi kwenzakalani ngempela lapha, siyathola ukuthi uNkulunkulu wabonisa ngokuthi mayefuna ukubhala kabusha imithetho yakhe, amazwi akhe, lokuzwa impawu zokuthi bantu bami sengingixolele, ngibhala kabusha imithetho yami, ningangicasuli-ke manje, singaphuli manje isivumelwano sami nani, qhubekani nenze okuhle ukuze nami njengoNkulunkulu ngijabule ngani. Deuteronomy 10:14-16 ngabe uNkulunkulu uthini kubo? Kuchaza ukuthini lokhu-ke ngimfanekiso mini-ke siyibonayo lapha esetshenziswayo. Yileyo ndawana-ke esiyibonayo ukuthi ukusoka inhliziyo iwona mfanekiso esiwuthola manje, not ukusoka inyama. And then lento ikhombisa ukuthi uma siguquka sibuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyoba nokubuyisana nathi noma sesixabene naye, sikwazi ukuba sibe abantwana bakhe bobukhosi, aqhubeke uNkulunkulu kithi siyingane zakhe thina ezimhloniphayo nezenza intando yakhe lapha emhlabeni. Ngakho-ke lapha sibona-ke imfanekiso exubaxubileyo. Oqala yilona wokusoka isikhumba laphana sengathi i-foreskin, and then-ke nakho-ke ukuba nentamo ebukhuni amaJuda ayekade enayo phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayisukeke leyo ntamo ebukhuni, nikwazi ukungikhoza ngendlela uNkulunkulu ayifuna ngayo. Lapha-ke sibona-ke indaba ye-circumcision noma ukusoka njengophawu lwesivumelwano, kodwa hayi lwangaphandle, kodwa lwasenhliziyweni noma emqondweni, nothando umuntu athanda ngalo uNkulunkulu njengoba noNkulunkulu kuqala umuntu. Sibona futhi lapha ukuthi-ke kuba nentamo ezibukhuni kumfanekiso wokukhomba ukuthi babeqine ngamakhanda, bengalaleli, bengafuni ukuhlonipha uNkulunkulu noma inkosi. Kodwa ngokucacileyo-ke inkosi lapha nakwezinye indawo iyakhombisa ukuthi yabatshela ukuthi abayekeke lento yokuqinisa intamo,
ukuze bazoba ngabantu abazothibeka kuyena uNkulunkulu bengabi nomqondo ombaxambili abemqondo munye phambi kaNkulunkulu bamkhonze uNkulunkulu ngenhliziyo nangomphefumulo ngamagama ngempilo yonke iphelele adunyiswe uNkulunkulu. Cabanga ngezikhathi ke la uJehova exolile khona izono zakho ngabe kukutshelani lokho ngomsa wakhe bazalwane? Ngiyathanda ukuphoza kancane ke la nami nginazo zami iphosiso engikhumbula nje kahle ukuthi yabona la, had it not been for the grace ngabe ngilimele ke mhlawumbe ngemphumela, kodwa ngoxolo kaNkulunkulu ngixolelwe, nginombongo kumangalisayo. Nawe khumbula lapho ukuthi baxolele khona bese ubabaza ukukhuluma kaJehova hlobo sami. Inkosi kubusise kuleyo ndawo. Kusukela ke esihlokweni sethu esisifundayo la, indaba ke ingena kuyindikimba manje kunqikithi ngoMonday uma kuthiwa ke thanda umfokazi. La into engiyiphawulile nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu uthanda abantwana bakhe nalabo abangesibo abantwana bakhe ngothando. Ukhuthaza ke abathanda yena uNkulunkulu ukuthi bamthandele laba bantu abangamthandi uNkulunkulu. Yini leyo? Imission kaNkulunkulu leyo yokusindisa, God's mission day. uNkulunkulu uthi thandani abantu abangebantwana bami ukuze ningiyele kubo niyobatshela ngami. Ngethemba ngisamba nje yonke le ndawana bazalwane uma ngabe ngiyibuka namhlanje. And so uNkulunkulu uthi lapha ke phakathi kwazonke ke izixwayiso uMoses azisho eyimemezela, kukhona lesi esithi ezulwini izulu lamazulu aphakemeyo uJehova uNkulunkulu nasemhlabeni wonke jikelele. Sahluko 10 verse 14 kuDeuteronomy siyatshela lapho ukuthi uNkulunkulu ugcizelela ukuthi uyena ophethe njengoJehova pheke into zonke, uyena futhi esifumana eBhayibhelini lonke lokho. Emhlabeni ke uNkulunkulu nguye okhona nokugcwala kwawo uNkulunkulu umhlaba ugcwele ngaye uNkulunkulu konke khona kuNkulunkulu. Uma 24 uverse 1. Uma siqonda leyo ndawana bazalwane, nabantu abangamkhonzi uThixo abangenathi namhlanje uNkulunkulu owabadala, ngoba umhlaba udalwe uNkulunkulu, izwe nabakhileyo kulo. So nabantu abangamkhozi uNkulunkulu uyena obadalile uNkulunkulu, uyabathanda. Uthuma ke thina sesingabakhe esesingena naye covenant uvumelano naye ukuthi simiyele abantu sibathanda. Imission kaNkulunkulu is to love his and those who are not yet his, and then to send those that are his to go for God to those who are not his and bring them to him. Naso into uNkulunkulu ayithandayo namhlanje ukuthi siqaphele. Sahluko 10 17 to 19 ngabe kuphi uMosa kumemezelayo la uJehova futhi akucacisayo nakwenzayo lana. Yini semqoka uNkulunkulu asiyala kuba abantwana bakhe siyenze na? Ayimemezela ukuthi uNkulunkulu lapha ke uye owenza ubulungiswa. uNkulunkulu nguyena owenzela abantu abazintandane nababafelokazi kuba abathande. Uyena onikeza bonke abantu amandla, anikeze bonke abantu ukudla nezambatho. Unethemba ngathi thina impofana ukhona uNkulunkulu usenzela ke nathi kuba sithole isinkwa nokudla. uYahweh ke simthola uNkulunkulu ongemkhulu kuphela ezweni nasemhlabeni, kodwa futhi obonisa ukuthi umkhulu kunabanye oNkulunkulu, ngoba phela uNkulunkulu waNkulunkulu nenkosi yamakhosi chapter 10 verse 17 kuyela encwadi kaDeuteronomy. Lokho akuchazi ke ukuthi bakhona abanye oNkulunkulu abancanyana, kodwa kuchaza ukuthi abantu bezizwe bakhonza laba oNkulunkulu abangelutho uma ngabe ukhompela noNkulunkulu wangempela osezulwini. Ngakho ke sibona lapha ukuthi uNkulunkulu uthi mina mina kuphela kekho omunye. 32 verse 39 kuDeuteronomy uNkulunkulu beka lokho ku-assertion ayibekayo la ukuthi uNkulunkulu isupremacy ubukhulu bonke pheka konke khona namandla konke okwakhe uNkulunkulu. Ngakho ke asibenze lo mcabango ukuthi kuzo nasemhlabeni akekho munye kuphela uThixo omela adunyiswe aziswe. Yilo magama nje ke esiwathola namhlanje. Ngakho ke lamavesi lawa makhulu atshengisa ubukhulu kaNkulunkulu nokubabazeka kwakhe okumangalisayo ukuthi uNkulunkulu akathathi ukuthengwa, ibribe,
and futhi uNkulunkulu emkhulu kakhulu nomlayezo wakhe uNkulunkulu ngaye nobukhulu bakhe uYahweh emkhulu phezu kwabantu bakhe afisa ukuthi bamhloniphe okanye bamlalele. Leyo ndawana ke sifumana namhlanje. And then ke okunye ke la khona ukuphikisana ke la ukukhombisa ukuthi uYahweh uNkulunkulu wawonkulunkulu inkosi yamakhosi mkhulu uyena ophethe konke okudaliweyo esandleni sakhe Kolose 1:16-17 uyena futhi uNkulunkulu onakela njengoba sengishilo abanganabo oyise ngabazintandane lezo bese kuzoba abafelokazi nabadinga ngokwenyama abasweleyo uJehova wayebabhekelela osizweni lwethu lonke olukhona uNkulunkulu uyasibhekelela bathandekayo emphakathini esikuwo awekho amazwi okuchaza indlela uNkulunkulu asibhekelele ngayo. Uma u146 verse 4-10 uyasitshela ukuthi uJehova uthanda ngothando olugcweleyo sonke isizwe nokuthandekela izidingo zethu zenyama nako konke okunye nobulungiswa buvela kuyena futhi uNkulunkulu. And then masibheka la isigaba esinye sithi nje ke nani ngabafokazi eGibhithe la ngiyayiphinda le ndawana uNkulunkulu uthanda thina esimkhonzayo ngendlela efanayo nalabo abantu abanjani abangamthandi ukuthi masibathanda ukuze sibasebenzele ukusindiswa kwabo. Ndimana ekhanda ke iyabuya thanda umfokazi njengoba nawe nani ngabafokazi eGibhithe. Lapha ke siyakhunjuzwa nje ukuthi asikhumbule emuva lesithathe khona uNkulunkulu ukuze sikwazi mase sifike la sikhona manje kungavuvukala amakhanda siphakame siyiphathi sizehlise ngoba ngishonana sesinayo even imfuyo even ingcebo ayiveli emandleni ethu noma kuma connections ethu umsaka kaNkulunkulu sinakho ukuba singibe ngabantu namhlanje aba successful empilweni aba well to do emhlabeni. It is all because of God, not because we are better off than abanye abantu noma singcono siyathandeka siyaziwa kangconywana. No, uNkulunkulu uqobo osezela izinto ezinkulu uba simnikeze udumo ngokumbhekelela abantu bakhe abengenalutho. Emphasis enkulu lapho egcizelwa kule paragraph enye ukuthi uNkulunkulu uthi nabantu ababukele phansi emphakathini nabantu abalahliwe emphakathini nabantu abazigqila emphakathini kuyena uNkulunkulu laba bantu laba nababuthakathaka kakhulu nabahlukunyezwayo emphakathini bonke labantu abanjengalaba uNkulunkulu uthi sithina njengoba sibizwe uye asibasondele sibathande sikhumbule uba sibukhosi noma sibuphristi bobukhosi 19 verse 16 Exodus verse 6 Exodus and sikhumbule futhi ukuthi umahluko ukhona unjalo phakathi kwethu nabo labantu abangamkhonzi kodwa kumele ke mase kuzoka zenkolo sibasebenzele bonke siqaphele futhi amalungelo esintu ukuthi ahlonipha wonke umuntu omncane omkhulu ucebile uchakile umfelokazi intandane noswele bonke ngokamalungelo kumele banakekelwe. And i-bottom line fairness uthi uNkulunkulu ufuna sibe ne-fairness siphathe bonke abantu ngendlela e-fair and justice for all bonke abantu abafumane ijustice singafuneli otanga yethu nabangani bethu kuphela ijustice while you oppress laba esingabathandi. uJehova akayikhulumi leyo nto noma akayifuni. uMateyu 7 verse 12 uthi masenze lokhu kubantu esifuna bakwenze kithi. Ngibana ke le ekuthatha ihambe yonke imikhakha yempilo is a principle esingabhayisa kuyona inqumo eziningi esiyithathayo kwenzeni izinto. Uma ngabe ufuna ukubingelelwa bingelela, mafuna ukuthandwa thanda, mafuna ukuhlonishwa hlonipha, mafuna ukuphathwa kahle phatha kahle. Into enjengaleyo uNkulunkulu ayibekayo ukuthi asenze phela kubantu uba nazo sifuna benze kithi. Leyo nto ke in a normal world of sin la abantu beza khona injustices every day thina njengabantu bakaNkulunkulu we stick by principle justice ukuthi justice for all bonke abantu sibaphathe ngokuhlonipha njengoba uNkulunkulu ewubaba wabo bonke. Asambe ke sibone ihlobo sami masikhuluma lapha ngeJudge Righteously le ndawana ngiyithandileke ukuthi kwaIsrael bengamele kube khona iunfairness. Bekumele uma wahlulela umuntu wasekhaya nomuntu wangaphandle noma kuliphi izinga kwempilo uwehlulele ngendlela efanele ungenzeleli. Naso uNkulunkulu ayikhuluma kafushane kwaIsrael. And then lapha uqobo lwakhe uNkulunkulu umahluleli olungile ohlulela ngakho ukulunga nofuna abantwana bakhe bafuze yena benze njengoba naye uNkulunkulu esuke enza. Amavesi ke nje ambalwa esinikezwa wona la aphinda into eyodwa ukwahlulela ngokulunga
Deuteronomy 1 verse 16 kuthi 16 verse 19 ephakamisa ukuthi ungalokothi ungenzi kahle kubona ubulungiswa futhi ungamukeli inkokhelo ngendlela engafanele ibribe. Similarly usho kufanayo u24 verse 17 qalekisiweke umuntu ongenza ubulungiswa 27 verse 19 amavesi akhuluma ngetheme efanayo justice for all. Masibe ngabantu abenza lokho ngendlela ke engathi isankondlo lemisasaka abantu mpofu nabalahliweyo kumele thina singabalahleli ngaphandle singabancisha ubulungiswa nasenkantolo zethu ngoba bengenamali bengenamandla bengenama connections. Zikhona lezi zinto epolitikini ukuthi uma kusibanibani bafuna ukumshielda noma enza into ebhedayo bese ngathi nje ngavela yekwe nje abe ngaphe komthetho kuthi uyasukelwa kanti umuntu ubhede ngempela bese ziqhamuka omunye umuntu abangamfuniyo njengenze ngelutho bamhlasele. Kukhona nje abantu babeboshwa bahamba bayolwa kuthiwa kaphume ngebail kodwa umuntu ngempela lezile icala. Bekhona abanye bawuvimba bathi bail ingenzeka ahlale phakathi ejele. Singabaphathi ngokufana abantu yonke lento uNkulunkulu angayithandi kuba siphatha abantu ngendlela ehlukahlukene. Sesigcina ke lesigatshana ngifuna nje ukuphawula ukuthi iSDA idinga umamela nokulalela ukuthi silapha singu-Israel kwalesi sikhathi mayingenzeki phakathi kwethu indaba yokuphevetha ijustice. Mayingenzeki phakathi kwendaba okukhetha ubuso bomuntu ngoba umuntu akasibanibani esafunda naye esikoleni wangakithi sizomenzelela noma ebhedile leyo nto akayifuni uNkulunkulu. Ayilona simazi uyise ayilona simazi unina akanadumela asinandaba naye asimxobaxobe. uNkulunkulu akafuni lokho. Ensalini masiphatha abantu bonke nabefundisi ngokufana singabaphathi abefundisi ngokubakhetha kubana kusibathanda abanye singabafuni abanye. Leyo nto akayifuni uNkulunkulu. Insali ayigwebe lento ngoba ayilungile. Also masingathengisi abantu ngenxa yenzuzo ngecathulo amasandazi phela. Singabacizele futhi abantu singabacrush abantu abantulayo. Lonto uNkulunkulu angafuni ukuthi iqapheleke namhlanje singaphangi sibe nempango yokuphangana nemizi yabantu ngoba nakhu nje bentu. Siyaqhubeka nendaba yethu ihlobo sami. Indaba ithi lapha ke inkolo emsulwa phambi kaNkulunkulu la kafushane inkolo emsulwa phambi kaNkulunkulu kunakekela abantu abazintandane nabafelokazi bahambele endlini zabo bese ubhekela idingo zabo futhi uma endlini zabo ungayi ngithatha advantage kodwa ngokubona inswelo bese uyihlangabeza. Layo into uNkulunkulu athi uma wenze njalo unokholwa okuhle phambi kwakhe. Deuteronomy 24:10-15 ibumgomo semqoka la obekwayo ngendlela egcise efuna siphathe ngayo labo bantu labo esingapheka amandla kubona esinamandla phekwabo. La uNkulunkulu uthi masibakhokhele ngesikhathi ungedlula usuku ungakhokhelanga isisebenzi ngoba lo mholo sixhumeke kuwo ayikho enye imali esinayo. Uthi mawungamholeli ngesikhathi umuntu omqashile uzokhala kuJehova bese kuza ukukhala kwakube yiswe yisono kuwo. Nayo into uNkulunkulu ayisho engathi inkosi ngasinceda ke lapha sinazo izisebenzi zethu ezisebenzelayo asizikhokhele ngeqiniso ngendlela efanele nangesikhathi. Ngicela uNkulunkulu asibusise njengamasala singenzi izinto uNkulunkulu angayifuni. Lo umgomo omuhle okumele sonke sobambisise ngoba uNkulunkulu uzosiqalekisa uma ngabe singaqapheli. Lapha nje ubizo lukhulu kaJehova olokuthi amehlo ethu namehlo kaNkulunkulu abuke ngokufana. Asibuke njengoba noNkulunkulu ebuka, sahlulele njengoba noNkulunkulu ahlulela. Nayo nje into bottom line engiyifumela lapha esifundweni sanamhlanje. Lokho kuzosiza kakhulu-ke ukuba nathi njengalesikhathi sibe ngofakazi bakaNkulunkulu emhlabeni ukuthi ngempela uNkulunkulu phakathi kwezizwe zonke wasitakula wasipha iqiniso okumele liqiniso leli likwazi ukusisiza nathi singabi ngabantu abahleli esonweni nabenza okungekuhle phambi kaNkulunkulu. Izono zonke ongahle uyicabange ezimbi umhlaba wethu ozoza namhlanje simbonile ngamhighlighter kuJakobe sahluko 1:27-2 verse 11 yena kusho lawo magama ukuthi kubhekela abantu abahluphekayo nezintandane nabafelokazi inkolo ke leyo phambi kaNkulunkulu enhle engenakho ukungcola emsulwa ngathi inkosi ngasinika lowo mqondo kubathandekayo. Lapha ke indaba enkulu ithi ke imithetho kaNkulunkulu eyishumi ngokuqondileke inakho ukudlelana
nendlela yokuthi abantu abacebile bangaphathi kabi abantu abachakile, kodwa benze okufanele, bagcine imiyalelo kaNkulunkulu njengoba injalo, banakele bonke abampofu nabadingayo lokho ukuhlonipha umthetho kaNkulunkulu. Uma ngabe senza lokho, ihlobo zami ezithandekayo, again asiqapheleke ukuthi umthetho kaNkulunkulu wona ke sigcizelela ngawo ukumthanda yena ngoba sithanda nabanye abantu lapha emhlabeni, sishumela ngeqiniso lesikhathi emhlabeni wethu sikuwo, njengoba uJakobe eseshilo, njengoba noMose eseshilo, senze konke singakwenza ukuthi abantu abahluphekile bafumane some practical assistance, ukubasiza nokubasupporta ngokuphathekayo. Uma umuntu eshelwe yindlu, ungafika ubabaza ukushaya kwendlu, fika neyitina ezithile, fika neyingodo ezithile, fika nosemenda bathile, uzothi mfowethu ngizokukhalela. Ungakhalela umuntu nje ngomlomo. Amasabatha agudike ke lonto, fika cule ingoma ezimnandi bese uthi hayi la ekhaya sicela ingoma la ekhaya eniyithandayo, bayishoke bayisho bese niyicula-ke, sukumeke lo shumayelayo, washaya itheory ngamavesi, bathandaze, hayi Nkosi nibusise, sibehamba. Abashiyi ngisho uzuka alento ukuthi angife ngicasule kanjani. Hayi bo bakithi, uma siya emakhaya abantu abasuke bekhalelwa ngezinto esuke ibakhathazile, ake siqoqe bakithi okusamali, sifike sikushiye noma ngabe kushoniwe, noma bekuyagula, noma bekwehle inhlekelele, angabe umkhuleko nje ingoma amazwi bese kuba amazwi nje eshumayelo sokuphela kanjalo. Asibaphe phela nokuthile ukutshengisa ukuthi we support them financially, we support them physically. That is very critical. Kwalento siyenze sicina ke bafowethu namhlanje sicina ngendaba ethi ke akulula ukucabanga ukuthi ngekhathi ezimnandi njengalezi zobukhosi bukaDavid noSolomon, la amaIsraeli ayekwazi khona ukuthi abuswe uNkulunkulu, kucabangeke ukuthi kungacindezeleka abantu abampofu abangenakuyisiza bona, nabantu abalahlwe ngaphandle. Amos ukhulumile-ke ngalento exwayisa sahluko sesihlanu 11 no-12, uzoyifunda kahle kodwa uzoyisummarize uthi lapha. Ngakho-ke musukunyathela phansi abantu abampofu, musukukhokhisa intela abantu abampofu, musa futhi ukwakha izindlu ezibaziwe ngamatshe abaziweyo, kodwa ube usuhlala lapho wena, uhlale ey'ngadini ey'tshaliwe, uphuze amawayini nako konke okunjalo, bese kodwa wenza isono, and then isemthamo uphinde uthathe inkokhelo ngokungafanele, bese uthatha ungenza ubulungiswa kubantu abangelutho phakathi kwamasango akho. Amos Isaiah 3 verse 14 naye futhi uthi lapha uNkulunkulu lapha, the Lord will enter into judgment with the elders of his people. uNkulunkulu uyakwahlulela abaholi babantu bakhe and his princes, amakhosi abo namakhosana abo. For you have eaten up the vineyard, oba nidlile izivande, the plunder of the poor in your houses, nadla impango yabantu abampofu ezindlini zenu. Bazalwane, indimana ekhanda esiqale ngayo usahluko 10 uverse 19, ngimbona eyisummary yesifundo sisonke, ukubonisa nje bazalwane ukuthi whether we like it or not, uthandekayo, asiqaphele uNkulunkulu kunenhloso ayibekileyo ngathi ukuthi nje simthandele abantu abangamazi, bese sibabonisa ukuthi khona uNkulunkulu ezulwini obusa umhlaba nezulu, oNkulunkulu wawo uNkulunkulu, oyinkosi yamakhosi, okumele sonke isintu sibuyele kuyena, sizomesaba, sizomkhonza. Ake ucabange nje abantu abanemali, abantu abacebile, beshisa emoyeni, beshumayela ivangeli kaJesu, benganakile okunye, bethandana bodwa izingeni labo lokuba zicebe, kodwa baphinde bathande futhi nathi esilapha phansi esizimpofana, bangasikhahleli ngenyawo, bangasidovadovi, bangasibukeli phansi, kodwa basilekelele, basiphe uma ngabe sihluphekile. Lokho kuyoba hayi ukuphakamisa abantu abampofu nje kuphela, kodwa kuyoba inkolo enhle phambi kaNkulunkulu, engenasici, engangcolile. Sekathi inkosi ngasibusa ke sonke, sikhumbule ukuthi isifundo sonke sikhuluma ngokuthanda umuntu ongowabezizwe phakathi kwethu, ngokuthanda umfokazi ophakathi kwethu, njengoba nathi besingabafokazi singakamazi uNkulunkulu. Inkosi ibusela amazwi ngoJesu. Mina ngijabule ngesifundo, wena
busekala ukhona masikhuleka. Siyabonga Nkosi, sicela ube nathi siqede isifundo sethu. Ake usisize-ke sisi-apply isifundo sethu lesi ngoJesu yakhuleka kuzoya phakade. Amen.